Mnogobrojni turisti, ali domaći ljudi mogu i ovoga ljeta sve do 15. rujna na Rabačkoj rivi četvrtkom od 19 do 23 sata uživati u autohtonim istarskim proizvodima na tradicionalnom sajmu domaćih rukotvorina i gastroproizvoda Istrian Lifestyle. Evo, turistička zajednica grada Labina već dugi niz godina organizira Istrian Lifestyle na samoj rivi u Rapcu. Moram priznati da smo izuzetno zadovoljni proteklih godina posjetom. Sam cilj manifestacije je upoznavanje turista sa lokalnim istarskim labinskim proizvodima. Na sajmu sudjeluje veliki broj lokalnih izlagača, vina, maslinovog ulja i ostalih rukotvorina. Za poseban glazbeni ugođaj sajma brine se kvartet Mistral iz Labina. Posjetitelji kupuju i degustiraju svjetski nagrađivana maslinova ulja i labinska vina, mesne delicije, istarski pršut, kobasice, domaće sokove i džemove, kozje sireve i drugo. Nude se i proizvodi od drva, lavande i smilja, namazi, pikantni umaci, suveniri, pleteni proizvodi i još mnogo toga. Ovo je jedan lokalni proizvod. Ja sam iz Labina što je 5 km od Rapca, tako da opet se predstavljamo s jednim lokalnim proizvodom. Što znači za nas, tako znači i za lokalnu zajednicu, da se može pohvaliti s nekim lokalnim proizvodom. Opet je dobra promocija samog proizvoda, svih naših proizvoda i općenito same destinacije. Super, sajam je stvarno fenomenalna stvar, im naša promidžba, im promidžba naše sezone. Znači proizvode od jestive lavande. Ljudi, ja vjerujem da ne znaju da postoji i jestiva lavande, nama ti je lavanda, znači samo ono što ide u ormar vrećica, ali to je jedan drugi dio. Proizvode od jestive lavande počeši od hidrolata, ulja našeg, osvježivača, čajeva i degustacijskog dijela, znači vino koje je teran, naše istarsko, i rakija koja je isto tako istarska, naša lozovača, 40 gradi. Tako da svašta nešto. Dođite nam. Ova manifestacija u svakom slučaju je dobra. Dobra je za sve nas OPG-ovce koji imamo. Svako sa svojim proizvodima možemo izaći, predstaviti, prezentirati se. Mislim da je to jedna dobra stvar, u svakom slučaju turističke zajednice. No, sve u svemu mislim da je zadovoljavajuće. Mislim da je zadovoljavajuće da sama svrha postojanja jedne takve aktivnosti je opravdana. Ne? Nudimo suhomesnate proizvode od pršuta nadalje. Imamo pancetu, imamo kobasice sa tartufi, sa lužmarinom, normalnu istarsku kobasicu, ombolo. Dolazimo već 2 godine ovamo, zadovoljni smo, ima puno ljudi i ljudi su nas jako dobro prihvatili. Jako smo zadovoljni ovom manifestacijom, to je naprosto ono što treba jednom turističkom mjestu, jednom Rapcu, lijepa šarolika ponuda, odlična prateća glazba, atmosfera super. Od vinara smo tu samo nas trojica i to je ovo je u organizaciji turističke zajednice i super. Nudimo ljute umake, znači od vlastite proizvodnje, imamo vlastitu farmu koja, znači bavimo se uzgajanjem ljutih papričica i preradom ljutih papričica. Trenutačno imamo 18 artikala, od kojih su svi znači, pojedinačni umaci, svaki umak je za nešto i poklon paket. Ovako, najprije da pohvalimo turističku zajednicu grada Labina za organizaciju. To mi je već 600 lito da sam tu. I gledaj, delamo te zdjele od drva, znači nisu samo zdjele, to su, znači svaka zdjela je unikat. Imamo 12 vrsta drva, delamo lustere, lavandine, stolove, tako da tu je samo jedan dio toga. Sajam pod zvijezdama, koji je dobro organiziran, dodatno obogaćuje turističku ponudu Rapca. Ljudi cirkuliraju, druže se, promiču se istarski autohtoni proizvodi, a uz razgledavanje i kušanje nešto se i proda. I tako svakog četvrtka, sve do sredine rujna, živo je pod vedrim nebom u toplim ljetnim noćima u srcu Rabačke rive.